Ćao ljudi, s vama opet Mihaci. Danas, kao što možete vidjeti, ćemo snimati. Sad te baš izgubio si. Ajmo sad da počnemo. Ok, uzmemo telefon. Imamo tu jedan video, pa ajmo da krenemo. Ovo je jako teško. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Ok, ne. Gubio sam. I da, ljudi, nisam rekao da ukoliko želite i vi da probate ovaj izazov, ti koji gledaš ovaj klip, ukoliko želiš da probaš ovaj video, znači ovaj izazov slobodno, idi link u deskripciji, imaš ovaj video, tako da probaj ga. A sad, čao. Isto tako želim da vam kažem da u naredno vrijeme izaći malo kraći klipovi, ali nadam se da vam to ne smeta. Uglavnom, i da, nadam se da sviđa video u 50 frame-ova, tako da, i to je bilo to što je klipa, nadam se da vam se video, ako jeste slobodno ga lajkujte, isto tako subscribe-te za kada biste vidjeli još video. To je to ljudi ovog klipa, je sljedećeg klipa, hapa, pa, klapa, špa.